Karom Dharmaletum Nilimen Thare Sarvinson Kathar Isi kenang sa Alberta nang lituma panang van piiglon labang sa Alberta lake Karbi ke Teligarat tumapan non ke wangji mati jong cheklo ni phai ke pen Krethoman Diwan Retreat Center along Karbi tumapan retreat nang pidu pipon pon Ahok pe Alberta non ke wangji mati jong cheklo ni phai ke pen Krethoman Ningkan Surini Rain Korathon Divine Retreat Center Kitri along Karbi Pen Retreat Nang Pido Piponpo Pulabang Suarni Retreat along Elituma Pan Arnam Nang Kardom Piponji Arnamalam Kithan Piponji Father Jason VC Director DRC Hyderabad Father Thomas VC Director DRC Kitri Father Jojo VC Assistant Director DRC Kitri Father Augustus PP Umrongso Paris Christmas Preparation Retreat Spiritual Counselor Lucia Ronghangpe Lily Hansepe Sarkoy Rongpar Joel Tiso Jesila FCC Miss Lucia Translator Kennedy Inghe Anthony Dorong Elins Marlos Hansepe Jasmine Hanse Choir Team Saros John Timung Adrian Jirsong Hanse Enika BP Mirdalin Krope Ola bangso Arni Kedoan Karbi Ketolik Arat Chitong Don Ekorlona Ilitum Aning Jepang Thet Etpende Dolona Papun Doan Ta Akadia Kilong Jia Phan Pura Imitang Cematharai Penle Chitong Dunlona Labangso Retreat La Ke Lam Arjuteklo Papun Kime Kahino Chinilo Puatuman Ke Jetong Dun Etsi Akime Ikar Jong Norukot Ang Kang Pen Cepajok Ji Aphan Ke Imetang Along Si Jakong Dulong Katolik Ahemarit Ke Nazares Ahemarit Kang Ter Asonsi Do Nangji Devon Sita Penang An Ahemarit Ke Ning Kang Sam Ave Pinan Sasu Kacebohong Isamar Pen Kacebohong Paraki Pen Kangwe Kangkrang Pen Mikri Miglang Pen Kedonan Munidatum Pap Keklem Ason Do O Lasi Lahai Hui Pen Cipajok Ji Pulote Arna Malam Karjula Pen Kekroy Pen Ning Kachiruitu Lahenlo Puthot nilihin pen tuning ripar piglo labang so retreat along kidun jiapha nilihin pen korwang tu kadom pajirla kadom